mitady zava-tsotsy nahavoky aho tolay vehivavy nakarano kanefa nomeny Jesosy tokiao azony madio mangano ano feno itompo itafotafo itisiny zay nomenao ay fa miredareda toniafo iza etahetany fana tsy vitsireo zay mbola makamamy eo zava-tsoho menitany kanefa remba tiako loatra isantatry ny fiainanany ankoatra feno itompo itafotafo itisiny zay nomenao ay fa miredareda toniafo izany etahetany fana ry namako zay mbola mitady fiadanana tsy odory ureraka ianao iady raha tsy mandray any Jesosy Kristy feno itompo itafotafo itisiny zay nomenao ay fa miredareda toniafo izany etahetany fana